amahoro rero y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Dukomeje rero kubashimira urukundo ndetse n'ubufatanye mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Yes, tudatinze rero rika tubabwira ko uyu ari wa mwanya w'amakuru agezweho. Rero tugiye kubabwira ko Kenya Bishop yafatiwe mu cyuho asambana rero n'umukobwa we uheruka kwahukana. Yes, uyu wihayimana rero biravugwa ko ari Bishop rero muri rimwe mu matorero yo mu gace Kandiru akagana rero Walidi mu murenge rero waragwe, aho rero ni mu ntara n'ubundi yaragwe. Akaba rero yashinjwaga kutubahiriza rero imyitwarire y'umuco n'idini mu gukora rero icyaha cyiswe icy'ubugome. Yesu ushinjwa rero yafatiwe mu mudugudu wa Ndiru ahitwa Kokoko, aho rero yasanzwe mu gikorwa giteye isoni ari kumwe n'umukobwa we mukuru waruherutse rero guta urugo nk'uko tubitekesha rero Standard Media. Yes, abaturage rero babanje kubona amakuru avuga ko uyu Bishop yaryamanye n'umukobwa ufite rero n'abana batatu. Yes, byavuzwe ko rero uyu mukobwa yasubiye mu rugo ngo kugira ngo rero agumane n'ababyeyi be, hanyuma rero yuko mu rugo rwe bigenze nabi bigatuma rero adakomeza rero kubana n'umugabo we. Yes, ntago biramenyekana neza rero uburyo umubano w'urukundo rudasanze watangiye hagati yabo bombi, ariko rero abaturage baho bari bamaze kuba bakekaga ko rero bari mu mubano ushingiye ku mibonano mpuzabitsina ngayo nguko. Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, ni munyemerere kandi munkundire amakuru yacu tuyahinira ahangaha. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel Umutsindo TV wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.